na wana ka say obi pa Ashanti memu abetena wana ka say Ashanti memu Yugoslavia wana ka say eye Ashanti memu eho energy US visa wana say eye Ashanti memu energy UK visa wana say eye Ashanti memu in Dubai. Ashanti at the end of the day does not even have national theater. It's what are you banishing him from? Sanko Odike also go America through eye Kumasi and Ashanti memu and kebe hano. Sanko Odike or Sanko beje eye notification for Ashanti memu to perform any business and kebe hano. Ya sem no Odike kan woman entro. Odike asem o kan no. Odike asem o kan den na entro. Nanka me dwen sem be press conference. Nanka mo ahemfo na mo twitwa dwan no. Nanka mo soma ba. Odike asem o kan yenye dro. Sa asase o se yese de galamse ko hwe yenye galamse bia. Sa eye de esi nanka ehu se sebio ai sebio ma this na so ahemfo ni bi njimi. Ai. Na sa wontumi emba abonten embe kire se asase Odike boye baby Odike boye ensem Odike kan wa santimem no enya ne kure no abosomfo no ba wo se wonim nyansa wo de ka kire mo so mkoku Odike anasa wo de epam Odike fra santimem me say when you enter Menshia knows what Odike is saying is the truth. Galamse ekoso ensemfo a ekoso asase a yese no eye koko a yebugu emchirima omu bewu insu a yese no asembe na Odike kan ya me say wo begina to aka kire me say Odike o se atwa desu na wana ka say obi pa Ashanti memu abetena wana ka say Ashanti memu Yugoslavia wana ka say eye Ashanti memu eho energy US visa wana say eye Ashanti memu energy UK visa wana say eye Ashanti memu in Dubai. Ashanti at the end of the day does not even have national theater. It's what are you banishing him from? Galamse otiko ko so menhia mo ene me message na ho na eko nana mutie be muntie ni ye sa osade ma pempen mo eja ye nsase ne kwaye wona nanu ma omu ubeto mu jae oman no yensuo de bibia intact me ka santimem ko santimai de yenya ye bomba akuna ye de ohene ba akon ato anu nana ti de wa mo ye hwe ha pa ma yensuo ni akwaye ne ye bibia free ensei nana ti se nyame eto ne safra wa e de na akoka kire se wo sa de me pacho me oze kurura de me pacho wo de tie allow me just give me 1 minute of your time me de me watch nyabotre kurura I fear the oze we penu asama me come it's a petition nyabotre me pacho allow me I will allow you but listen to me please your excellency listen to me oze I'm nyabotre me no Odike nyabotre your excellency nyabotre oze fikasi mu de wo ye pani chem wo tia mamre you know entinu fikasiem de ya address you straight that sa na pani bi ka kire me na mental radio you guys me chi otu for there because yishira nana yesre nya me yishira man ye nche no radio so entinu enya me na metro wunim me de so you know what ya mamre ti me to aso entinu eya na wonya eya me nwanwa ye pa se environment na ye wo no nana se ni nyina sa ye nya baby ye be wu yentimi nsom when the last tree dies, the last man dies. Sure. And officially, or no, Prema, Obia Megalamse or the territory. Papa, every money against you, politicians. Yeah, I'm not myself revolving at the set and Choma Manso, and I know Manso, the not cram, but the actual of last house, I didn't put the good. Are you sure? Yes, about TV show now. Auntie info. Ah, yeah,
ye subjects ye so mo eti ya seda pa ne se mo be ja o man na ma ye ne eti o man mu ye hura ma ne sa o te kokko so men hyiafo de tia de mo fra no pe ne se officer yin nko aka se me important mempene em ye nya galamse e ya djuma be si so wuye mo te kama ni wuye amasa abo awura officer ene enke otumfo amanyi na ahwase o eti ade amoya assentment ye wunya kwanya na mo ne amanofo kasa na mo yi mo hu firim ba da de mo hyemu bi kayen kodu ba bia ya dure awre wo asase ba kwanya kopɔ de ma eti na mo penso de mo de ye ni mama ni pa ya mo bossa yen sase ni mfudie nya sai yare pa isana ane na sefo ade sa ya diska mo pe no mo pe de ya de eti wi ase pa eti benfo ya de awra hye mu ntide mu ye ni woni kura de Odike as I said no me hye ase man sori me se me stage demonstration tia mo se munyi mu bi aka de akosoro kan ko me bossa te mama me buru choboy me bossa te mama buru choboy ama ya nyina ya temu so ntemskoko because hu samo ka ho ya ka ya ka munya ho hwe munya platform a mo ye gwa manofo so it's not true and I may catch them men jamu ni mu bi mo mra bonten na mo meche de jamu ni mu bi se o here pa mo da ya no na obi finka no be say nso no okọ obi finka no be tu okọ agu no okọ obi finka no be say ba nche no okọ uradi yankopon to ma be pa nya be firi mu eti mo nwe ya ho kakra kra se mo te kokko so a ya te ba kokko no nko ntimi ntran so wuni ni pa te kokko no so ne akoro me se anche mo be timi nka me ba organize choboy sa ma no for kwa na wo mo ne bone a me nshaka so mpre na me nshaka issue statement say wo hina me chew say obi aba wasa so be garam se bi no obedi hwe me say nansen ya kurura cocaine university what you kan oh masa ana mo be no matu and I west after K University eti mi hu ne say oba o ma tu futo na gu yani no action okasa no wo ho ni nyinara ya da so say yensa se nana asantema de na me de ma no ebi me ka hu bi mo o mo ba nya sare na ti o eti mo be say na ko ba ku fu hu nyanti onya ko po hu ya mo bo sagana e bo ni bi kura na empenfo a o mu unrespected kroma no mu fa ni de ma kroma no mu nya hihye ya kroma ho beto e no onya ko pon firi soro na be boa ye mu bia ya dwene Ghana ho no na de asantema akro no ye ne akikire ma akobɔ ne fe yase anya right nya saro pokwa no gida mo anya ye kura no aka mu hodo asantema na mo hand over ma generation eba se mo se bibia akọ